Muthia President William Ruto ne ayanite marito madu 50 aria akwenda matungate maritanini ya minister thiini wa ministry citiganite igiturwa kiria kiuikaine ta CAS. Aige aria mendekithitio ni aria mahitanagira iturwa itiganite githurano-ini kinene no makihotwo, no president akahuthira giturwa giki kumacokeria guoko ni kurugama nake githurano-ini kiu. Mamwe ma maritwa manene maria maheanitwo ni uria wari mubunge wa guthukio Isaac Mwaura arita CAS wabici-ini ya minister munene, uria wari governor wa Narok Samuel Ole Tunai, na uria wari senator wa guthukio Millicent Omanga eri makigwetwo ta CAS ministry-ini ya ugitiri wa thiini. Uria wari murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Tharaka Nithi Beatrice Nkatha gukorwo ministry-ini ya kigina angikorwo ni kuhetukio ni bunge, guku murunawe wa Laikipia Catherine Waruguru hamwe na uria wari munini wa governor wa Githii Joas Mangi makigwetwo ta CAS ministry-ini ya maundu ma nja wa bururi. Mubunge wa tene wa Mumias East Benjamin Waciari na murunawe wa Rarienda Nicholas Gumbo maiketio ministry-ini ya farafara na ukui, guko abunge ya tene ya Bahati na Machakos Town Kimani Wangũnjiri na Victor Munyaka magikio ministry-ini ya migunda na nyumba. Dennis Itumbi agwetetwo arita CAS wa ukinyaniria, Hatibu Mwashetani akiendekithio guthie ministry-ini ya ugima wa mwiri, Evans Kidero ministry-ini ya wonjoria na uigithia, Bishop Margaret Wanjiru ministry-ini ya Thothaitĩ, nake Charles Jagua ministry-ini ya mathako. Agene Wilson Sosion ministry-ini ya ugendi, Chris Wamalwa ministry-ini ya mai, Mary Seneta ministry-ini ya hinya na Fred Outa ministry-ini ya weji wa mahiga magoro. Akiamura 50 aya kuma kuri andu 240 aria mathurimirwo ni kamiti ya utungata wa muingi PSC, President William Ruto ni aronekanire kugeria kuiganania andu kuma icigo ngurani, kuiganania gender, thiriti yake hakuhi na ningi utaramu wa maundu matiganite. Riu maritwa maya makuneanwo kuri bunge niguo mathurimwo na wona mahetukio magucokio kuri president niguo mahitithio. Athomi a maundu ma kiuteti maugite ati president ni aronekana gukorwo akiaramia thirikari yake na kwanjiriria kwamburura ciuria ciigie ngarama ya kuriha mishara ya aruti wira thirikari, o riria wonjoria wa bururi uthiete na mbere na kuhinyiririka nayo ngarama ya muturire kwambatira. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.